njegov dečko, on njegova dečko. Ne znam kako se kaže, ali je dečko. Kako si? Dobro sam, odlično sam ti. Nervozna. Jedva čekam samo. Ništa, sad ćemo da pijemo sad neke kafu, da chilliramo malo i onda poslije idemo na trgo da se vidimo, da se družimo, da se slikamo i sve jedva čekam ljudi. Ja isto. Idemo u meetup. Idemo u meetup, jedva čekam, nervozna sam puno. YouTuber life. YouTuber life, vidite ovo. Ništa, idemo sad na Trgu Republiku. Ne znam kako biće situacija tamo, ne znam koliko ljudi će da bude, ne znam ništa, prvi meetup. Da, ona prva meetup. Da, ali dobro, mislim da biće dobro. I ništa, ne znam šta da kažem. Blizu smo ljudi i vidite kako Jao, brate. Jao, brate. Stvarno blizu smo. Nadam se da bude dobro i lepo i divno i sve. Oh my god. Oh, jao. Jao. Ljudi, Idemo. let's go. Oh, vidim neke ljudi. My heart is like actually pounding a little. Oh my god. They're all sitting around there. Vidim nešto tamo, da. We'll see. Oh my god. Because it only just began. I usually stay here for maybe an hour or 2 hours. Oh my god. Vidim Oh, jebate. Jebate. Are you ready? Yes, I am. Oh ja! Ciao ljudi! Ciao! Oh ja! Ciao! Joj! Kako ste? Jao, koliko ljudi! Kako ste? Jao! Ciao! Ajde da kažete... Aj, joj! Kažete ciao! Ja! Ciao! Kako ste? Kako ste ljudi? Ciao! Ciao! Jenny! Ciao! Joj! Ciao! Kako ste? Super! Okay. Tako ima ljudi. Okay, do you got the photos? Slika! Oh my god! Odakle ste? Iz Beograda. Beograda, da. Vi? Ne, ja nisam sa Smedereva. Wow! Wow, Bosnija! Ko? O, stvarno? Da, super! Ja, ajde da se slikamo. Ja, koliko ima ljudi!
you, Jenny? Dobro sam, mnogo sam srećna, stvarno.